thlir tu le ngai thla tu zong te chi bai le vekule international news and politics ngai thla khona kan nei le donia Donald Trump le Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan te cho White House anin koma sum noda defense le thil dang te an soi don Erdogan chuan anin biak na chu omzanei mason na ati Trump point thilenge mo an mamo a keini pon chuti bok reilo te a in shemayang ati F-35 chungchanga Erdogan ne na Trump chuan ithil du le I tumna I hlotlin karing ati bok Shuai tu pan hi te anin biang nuwa Turkish airline chuan Boeing 787 thlona 75 order an tum thuan puanga Boeing 737 Max thlona za somnga leina tur po antifel to ti soin a engine chungchanga ero indorna la nei le tur ani thuan tarlang Trump chuan Erdogan chu Russia oil le gas leilo turin alo thlem le bok Turkey hi Russia oil le gas leina sa ve takan nia Trump chuan Turkey in Russian oil le gas a leilo chu thil thabera niang ati US le Turkey hian F-35Z chungchang po an sai kumsang ni le pahnia khan F-35 Joint Strike Fighter program kalpenia he program noya hian F-35 chu US le atho puite tana siam turati ani NATO chu US tho pui le US control ani Turkey hi NATO member ani ve tlatsi tichuan kumsang ni le som pasare khan Turkey hian F-35 fighter jet Zazet lena tur in remna US Asia puya he deal hi India poisa chuan rol sing kwa sang ni vel hu zetania akum le US chuan F-35A pakhat chu adil varngal mase kum sang ni le som pakwa Turkey chuan Russia Air Defense System S-400 ale tatlat mai US le NATO te anlom lo hle US chuan Turkey chu katsa dan tlo chanin a remta F-35 le theili sa changin Turkey chu an pai bok a pai tu kha tram nge mai hiani US le NATO ram te chuan S-400 hian F-35 thuru poimo te alo khon khom the alawa heiba ka hian S-400 hi NATO ram te air defense system computer nen thlunchom turin ain mil lo ni in an soi bok NATO ram te air defense system chu NATO ram khoya po ban the ani tur ani ti dan an nei bok si US khan Patriot air defense system le turin Turkey kha athlema mase Turkey chuan S-400 athlang jaw kani Turkish company te chuan F-35 pat sang sang khat don an lo siam chuak man to a sum an lo cheu mai F-35 an nei thei tak si lawa chuan Turkey chuan F-16 tal atia US ne nikum khan F-16 fighter jet somli le ati changtlun bel na sang avayen US dollar billion somni pathum ho in remna an nei le ni mase a hnuwa ati changkan lamcho keima ni in kanti theiti in anin remna an tidang lama F-16 fighter somli chau US dollar billion sari manvel an leidon ta ni Turkish Prime Minister chuan F-35 leithei lawa US in ashek na hi hli ni se F-35 Turkey hian nei thuai se du'a Erdogan hian US nen anin sum don tonna US dollar billion zavel ni phak tir an tum mek bok F-35 nei du wang ni takmo Trump hian Erdogan kha atira amudu lawa Erdogan khan US dollar billion zahu vel in sum don tonna an soiri mai cho darkar ni vel anin kom tamai ni US yan Turkey nena F-35 an shalphal don emti ngai tu ani theinan chuan S-400 hi Turkey in anu chon potanga yang US Congress apo Turkey nena F-35 shal du lo tu an tam viaurin ani ma se Trump chuan Turkey shek na chu hli thuai ani mai thei adi thung Turkey hian 5th generation fighter jet kana boy pui mek bok a injina tan American company General Electric siam F-110 man antuma ma se US Congress chuan hei hi an la pom lo Trump hian pom turin nasa jokin US Congress anor don nge Russia emo China an run zuang lut don ti chu zo nam me kani
Mase kan airframe hi F110 mang tura design ani to si eng tin tak ni zelang mo Turkey hi fighter jet le drone lama thiam na sang tak nei an ni pialama na to ram te jinga US ti lova sipai nga ber le chak bera ngai ani bok he in piang na hian in tiam kam na nget om san lo gaza chung changa ero roi to pani te hi an ngai dan ai ne phlau Erdogan hi Israelin nam in duai bona genocide kalpui me ka ngai tu ani US le Pakistan September ni somni panga khan amhinga Pakistan Prime Minister dive Shehbaz Sharif le US President Donald Trump te cho UN khom puiden chanen darkar khat chuang media le midang te mu theilovin anin koma Shehbaz Sharif hi Pakistan op tu dik tak jok General Asim Munir chuan atoyom Munir le Sharif te hi Trump chuan roi turo pui ati engte phung tak mangang ma Shehbaz Sharif le Trump te hi September ni somni pathuba khan Arab ram roi tu dangte rualin anin muto boka Asim Munir ero cho operation sindur nuwa ringot Trump avoi thum mu na ni in kumna pindana alu ma in Trump hian tu hnaya in dona pasari zet ati top tho chanchin bumi te ashil le zau Pakistan hian tu hnaya Muslim Helpol Islamic State member ni na sang tak nei cho US kota alana Pakistan hian Trump chu operation sindur ti top tu apoma Nobel Peace Prize dongtla ka angai bok te kan sevekin arinom hei wang hian an puza afu chori viau mai Pakistan Prime Minister Office in thu chu asiam danin Sharif chuan American company te jo Pakistan ram ron lo chela investment ron tinasa zual turin a somani Trump kai shwel noya US le Pakistan chuan lokna antel ve don ni in a soi Trump hian chan lian pui pathum wangin Pakistan hi atho pui ni na lang pakhan na chuan Afghanistan a Bagram airbase control nan ania he airbase hi kumsang ni pakhata US din ani ve bok Taliban le Al Qaeda be nan an man na sajia po kan la ria ang kumsang ni le som ni pakhata Joe Biden chuan Afghanistan a tangin US sipai te chu ala chuak ve kan ikha Trump chuan hei hi za thak mual pho thak tom thak le ti sual lian tak ni in hangai Bagram airbase Traman aduna chan ber chu China vil nan le en thak nan ani bera helai bora US sipai da hi Pakistan Iran China le Russia te chuan rem anti lo tho an puang tung Trump chuan Pakistan chu tlon mekin Pakistan mang hian Afghanistan chu nor atum ani ber mai Taliban ten he airbase si an phal lo chuan an chunga thil thalo a thlen tur tho asoi to bok ani kha Soviet le Afghan in dolai po khan US chuan Pakistan kaltlang hian Afghanistan sarkar mai ba ka Soviet Union beito Mujahideen fighter te chu sumle pai le ral thuamin alo tran pui to thin panhina chuan China ep nan aduangin India adi theisilo wangin Pakistan a chuan ania Trump hian Pakistan chu China Russia le Iran tho pui lutuk lo torin a do bok hei wang hiat alam tanga Pakistan a siam me kani mase Pakistan le China in zom nge zia hretu te kan nia Pakistan hian China anu son tial don nge US nen thiam takin a kop don ti chu honin ala hrilang a pathum na chuan Trama fa tele achung kwa ne na in zom na nei company ten Pakistan a hian cryptocurrency crude oil le energy lamte investment anti wangania to nai khan Trump hian Pakistan chu crude oil lai chuak torin in remna azia pui bokani kha Pakistan hi F-35 fighter jet azor ni in soi ani bok mase Pakistan hian Chinese 5th generation steel fighter jet J-35A somli vel le anlo tum to wangin F-35 chu an lei mel lo Trump hian Pakistan chuan China a in US dor jok se adu hle US le India US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan India in American vaimim a lei lo chuan US market a thil a thon thei to lo mai thei thua sai Howard Lutnickan a hriat lo chu India hi vaimim ma a in to del ve viawa alak lu pon tlem te bak ala lu lo ti hiani American vaimim tamjok chu genetically modify ani bok genetically modify thlai tamjok hi India a lak lu khap ania
hei hi ludnik hian a hrelo ni tur ani genetical modify canola oil le GM soybean GM soy meal ero phal ania GM crop chu thlayang po ran nung le sigle salaka a him zong nan te le a thar hlok zok na na a chi chunga gene ti dang lam kwal hi ani maye biotechnology genetic engineering thiam na hmanga ti dang lam thin ani mani deuh khan ram pan hi te in kar bo ruak aron tang viau ni kha ma se nuwa chama mo ta in thla ka Prime Minister Modi chu aron fakle luama thian tha aron tile US le India in lai chin na a that thu te aron sai le dai India chu ti kwal mai mai chi ani lo ti a hre thiam dewa ngai ani trade deal chung changa voi tam in beto in an la in rem hlei thei lo mani loka New Delhi ya US le India palai te chu anin bele a in rem na om lo le ti chuan in biak na chun jom torin India palai te chu September ni som ni pan hi atanga ni li chung khan Union Commerce Minister Piyush Goyala kai ruan hnuaya US a an zuk jin ve ta thung in rem na nget an nei thei chuang lo Goyal chuan India in US atangin energy lam a lei tam chho tur thua wasaya Minister chuan US le India te chu nuclear energy bom siam na lam ni lo lama po an thok don chodon ni na soi ve bok hei hian India chu US to na atang rei don talonia ngai na te po om tir mek Erdogan ang khian India in Trump atlon na adi ve thei bok USian India hi sum don na le thil danga tho pui adu tho kan shevek US du dan de win a in herem ve lek don anima na le September ni som pasaraya khan US chuan Iran rama Chabahar long cholna US trek na lagata hriat thiam na apek chu atop tak tho puanga nikom me tha khan India le Iran te chuan India in kom som chung Gulf of Omana Chabahar long cholna aman theina tur in rem nan ziaga he long cholna hmuna sahib behesti terminal big chu India kota kum sang ni le som pariata khan US chuan Iran shek tho ma se he long cholna ti changtlun le man konga India chu shek na lagata hriat thiam na pe ni hei hi tram chuan asut ta ni chu he long cholna mang tu sumdong company emo mimalte po USian a shek thei ta ti na nia Chabahar port malam hun achiang lo tarwai mai India sarkar US dollar million zali don a invest na Chabahar port chungchang hi uluk taka jir chian mek ani thua puanga September ni som ne pakwa nulama an thutlok na an puangang Chabahar port hi India in Pakistan emo a chevel tui pui paltlang lova Central Asia le Afghanistan ram asum don pui theina tura kongpoi mo takani USA na thona H1B visa fee po tram chuan ati tota India mi tam takin an tuar dona ngai ne bok ma se hei hi India in amhan tangkai thiama ami thiam tak tak te USA liam thlalawa India rama an thiam na man thei tur angai to sak thei hlom chuan India tan he visa fee to hi dil lo zong mal som na ani ve theyang he visa fee to hi rem changa lo la in Germany Canada China le ram then kha chuan India te tan adin hon thu te an puang ta sap sapa China pon October ni khat atanga man turen visa thar ke visa adwang thar ke visa mang hian China chuan science technology engineering le mathematics lama mithiam sang hi patum meka ram dang te tan po H1B visa man to hi mal som na an hlau thei ve tho bok ani na takha chuan he H1B visa hi US ro puina chan pakhat ania he visa mang hian mithiam tak tak ram dang atangin a hip khomani Elon Musk le Google CEO Sundar Pichai te po he visa manga USA lut ania midang po soi turan tam ome India thenom ram te le Turkey US in abecha hi India lau thonga achan soi ngai lovin kan revek nge yang lau thong lo se amak zo ko me China hian Pakistan Bangladesh Nepal Sri Lanka le Myanmar ate nget takin bu akhwar to a hei hi US in lo dala lo do atumna ani pakhat ve bok hetia India thenom te Turkey tiam lovin abiak thana chan hi